bigamrwa ha mukoro go kurundana sente zo kugura itaka no kwombeka ecombeko cy'aba boda boda abari amasha boda boda association omuri Shema district. Boda boda batahi banje okuvuga boda boda twebwe amasiko tukubura cyo gukora aha yine birunje bitizire ki ebitukozire avuga boda boda ko bibiri kuseko bibiri ngani vuga boda boda ngani nje foro jirambara kandi atobonde nyonka kurako kokura huna juvugira mbara ben hata ba boda boda mishogani ebigaru kureba nana matuganye ebigaru kurra tibyaka mwakanyu kashimiriye kugira ki ugamba aba boda boda babekoziremo umurimo bagura entebe na tenti zo kupangisa kandi bendo kwombeka ecombeko ecyo kubatahiza nimbazi mwamuka contributing yatukongeraho mukama nana abahezo mugisha abo kuba vision yidu no kugura ahita abase kurindira ibintu ebi kandi akabaho bute ukwetungura haza omukore kintu ecu yenda mkwate bitu kabishatu mutaryewe cyabahindure bamwe mu kigombeki miliyoni 12 zirundinwe kandi baza kutandika no kugura itaka. Omugandi bakuru b'amashomero n'amakanisa gari hansi y'obureberezi bwa Ankore bashabiro kutamani omukwimutya program ya Girls and Boys Brigade ahandi ngozona. Omurimo gwa Boys and Girls Brigade akushera munonga kumanya ebigendero bya Boys and Girls Brigade kandi abana bayigisibwa na nabantu abakuru minyeto basimarahanga munonga ahabo mukoro ogu go kutendeka officers ba Boys na Girls Brigade abutero kuteka ngo mu biro bico mission bija kuba commission ne abo kuzekera ahabureberezi kurwa mu masaba deacon kuzekera mu marisa mu makanisa n'abasande school teachers ahabwa abana ngezo ngoze kutunga PhD from university. What is important is to attend regular trainings. What do you know about Voice Girls Brigade? Musaba tiko nireva na kosi zahirwa heru jinundi ebiri Kenya ne kaze nakuru yitwazana na Kenya n'ubu kwa kabiri omwakwirwa ibiri buna mwenda Gasha kwa Mike Atwachire na Abdulkarim Sengendo.